Lagi ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan Aleyo, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti Nagan Aleyo. Siyak ti may katlo kada kami alima nga agkakabsat. Panagtalon ti adda a pagbibiyagan mi. Idi naggraduarak iti high school, jakon nagtuloy pa iti kolehiyo, ta tinulong akon ti amak nga agtalon. Uray marigrigat kami laeng makunak anaragsak kami. Ngamin natal na ti biag mi. Awan ti wifi, adayo kadagiti mall. Awan ti baro a gadgets, awan ti branded a kagawaan mi. Naragsak kamin kadagiti simple laeng abanbanag, presko ti angin, dagiti laeng uni ti kuliglig, binlit ken agduduma nga ayop ti mangmangegan iti agmalem. Kastoy ti biag mi ditoy probinsya. Agingga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Isu ni Aileen, agmaymaysa nga anak ti diadal a kinaubingan ti ama. Ditoy ko nga rudan arugyan ti agsalaysay. Kastoy man dagiti pasama. Hey! Hey! Nay, kada babae nagturong dito eh. Sapa yan nakabestida iti puraw. Oh. Hi, si kakaditi anak ni Mang Ramon? Well, ma'am, anya ka diti maipay ko kada kayo? Si Kamat, nakapurpurmal ka nga agsasao. Aileen ko nang kumalatan kanya. Okay. No, iso ti punam. Di, iso, Aileen. Ayaman na, Cleo. Ni, ambong pa yung tinagan ko. Sino ka nga minaya? Ken apay nga da ka dito eh. Da kami ti akin balay iti Blue House nga asidad iti balayo. Kasta ka di? No kasta, si ka nga rod, ti ibagbaga ni tatang nga anak ni Sir Roberto. Husto ka, Leo. No kasta, talagang nagnad kayon dito eh. Wan, naikat ngamin ni Papa iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Agsubli ka no amang isuro dito'y probinsya. Na-stroke mo't ni Mama. Iso ang nagdesisyon da nga agawid kami pailaan dito Isabela. Kasta gaya. Wan, o sige ha, agawid akpay. Amangan no sapsapulan na kon ni Mama. Baliwan tantumanin ti agsarita. Nice meeting you, Leo. Kasta na pan nakagayam dinanon ni Aileen ni Jay Talon itay anak kaw. Uwan tatang, naklaatak nga rod. Kung naklakid din no asino ti babae asumungsungad. Sapayan nakabistida iti puraw. Napintas ti anak ni Roberto. San haday? Uwan tatang, napintas ni Aileen. Iso na lang tamadlaw adimak kalidya syudad. Napudaw, kan madlaw asaan anay ruwami tirikat. Wan, di makil ngagpaiso jay syudad. Nakita mat, sa nakas kadagiti na duma, anakar-artay. Simple lang nga Aileen, nasingput pa'y. Nadlaw kumot day tatatang. Sa nakas kadagiti na duma suplada. Husto ka nakaw, di makil jay syudad kas nakita mat. Napanijay talo na nakatsinilas laang. Wan nga rod tatang. Nakasaritak ti ama na. Naikat ka no iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso ang nagawid dan ditoy. Inyawid na kano ida ditoy. Tapno makalang apda kano mat iti prisko nga angin. Nang runa ti asawa na. Takas jay mata na stroke gaya. Wan tatang. Kastamot lang tinaybagan ni Aileen kanya kitay. Awan amunay linditoy, malaksid ken ka.
Iso apat siya nga agsiningit kayon to adwa anak ka. Hi! Hi! Good morning, Leo! Ah, Kastamat kan ka, Aileen. Sa dino ti papanam. Mapanak iti eskwelaan. Mapan ko itulog ti lesson plan ni Papa. Nalipatan na ngamin nga inala itay. Kasta ka di? O sige, agan-anad ka, Aileen. Agyaman na, Leo. Dumagasak to inton madamdama dito. Sige. Sige, lumabasak pa eh. Wen, urayik ti panagsublim. Dayjayan ni Aileen. Ure asino mo talalaki. Talaga amaawis iti kinapintas na. Sakit madlaw na singpet. Oh. Iso lang ti babae ang nakarignaak iti kastoy. Iso na lang. Saan samot ang maibagay kan kwa na ti kaskanya ka manalon lang. Nang runa kat di adal pa'y. Anya nga'y tilaban ko karag di professional ngagdatdaton ken kwa na. Ay, di kan agar apa-apay, Leo. Sigurado ang mapaay ka lang. Ituloy ko kit din agarado. Iti kasta, at damalpas ko. Hey! 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 Masansan sabot tang ti panagsinsinnarak da Aileen ken Leo, Ramon. Wan nga raw, nadlaw ko matday tabakay. Di matay linti kanayo namang dano ni ti anak tay jay talaw. Noan niya lang atan aya ti pagsarsaritaan da iti inaldaw. Kano saan mo't amatagtagari jay anak ta. Ay kahit dumalaktamat siguro ano balasang ti kasangsango ti anak ta. Amangan mo't no ado ti istoryana no kas jay adudwa dalang kan Aileen. Di na pailang arud armon ni Aileen. Tano ag ginustuda, di ag kalaysada kit dinadagaws. Si kamot bakay. Iti jay jay kinapintas ni Aileen. Imposible nga awan pa'y nobyo na. Ay kat nobyo na pailaang manubilang. Saan da pa'y mo't anagkalaysa. Iso amabalin nga armon pa'y ti sa balay. Nulakit di ta kayat na. Agbagay danto pa'y kinilay yung anak ta. No napintas ni Aileen, nataermo ti anak ta. Wanan niya. Ang adda nga ta posibilidad na aya kasta no bilang. Di kayat ko asawan. Adda nga ta posibilidad na nga ginustuda. Apay kit din ngay asaan. No lakit di ta ginustuda. Di pagkasarin tayo idan adagaws. Di dan ibaybayag. Tapno maadaan tabuteng iti apo ko. Kas jay day jay, Ramon. Amom Leo, nagpintas man adang danggan ti kinaulimak mo. Amom ka di, nga iti day taagalad mo, kat iyarig ka iti may nga arado. Anya? Apay mat ngayon ako ng tikasta, Aileen. Ngamin, naulimak, ngam no agtrabaho, naunag. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Awan, adakan kan amangawat iti imbagag. Oray ngamin siya, kitjak matlaang amo ti kay papa ng timbaga. Aywan, baka kayat mo tiyagpasyar jiwain. Napinta si Jay. Sa di no abanda day talayo, asidaglaan ka di? Wen, asidaglaan. Mabalin mo matlang tiyagdi ko si Jay no kayat mo. Umay ka ta ipasyar ka Jay. Amangan mat no narugit ti danom ijan. Saan? Nalinis kat di Ngamin, nagtaod iti ubog ti danom tiwain. Malaksid ang nalinis, lanang miis pa'y. Ala, umay ka tamapantay jawaig. Oy, ore
pagayaan niya ti aramidak. Talaga ajak maalat iturog ko. Apay nga kas timot ng tiriknak. Diyak mapunas iti panunod ko ni Aileen. Kas la iso akanayan ti makitkitak. Kas lamang mangang ko dagiti katawa na tunggal agsarsarita kami. Ay, panagkunak kat ison ti babae akayat ko amakadin na. Well, ison ti babae akayat ko nga asawaan. Anya nga tanwag dato nakin ko na. Ang ada nga taayan am namak no bilang. Makamunitan. Inton bigat matla. Rugyakon dagdaton ken ko na. Awan mat siguro titakas na naipatas ko. No bilang man tadinak aklunan. At least, naibagak tiriknak ken ko na. Leo! Leo! Oh, Aileen, ada ka man. Wan, agin na nakapay Umay kapay aglinong ditikal kalapaw. Tag merienda kapay. Sige, mabit lang nga ron. Ay, sobrang tiputot na. Naimbag man, taimbay ka manan. Wan, nangyagak iti merienda. Ati uminom kay ti danon. Agyaman na Aileen. Daytoy matitinapay. Inaramid ko dayta. Wow, banana cake. Wan, rama naman. Nagimasan? Agpaiso? Wen, nadayo na imas ngam tila ko da ija bakery. No kasta nga ron. Mabalinak matan nga agi patakder iti bukod ka a bakery. Ay, wala. Pudno ka ding agar aram na yalayo kan ka, Aileen. Wan papa, apay ka di? Saan nababalin? Anya? Anya ti kayat yung asawan papa? Anyan tulangan nga itipakan na kin kain to nagasawa kayon. Ha? Di adal ka, iha. Isarumbay na lang nga rod at di adal met at tao ni pakiasawam. Saan kat nga iti may saman nalon lang. Papa, Diyak kayat na jalayo para kin ka. anya? Ano papa? Pangasim tasan kumanatanggan ti ulom. No agsasao kayo. Kasla saan kayo mat anaggapo itirikan. Kasla saan kayo mat anagtaltanon iti. Postol, basta tungpal kay ti kayat ko, no di mo kayat nga agapata. Nawatam. No kasta, mangisuro kamot na kasi ti amam. Wala yo. Nasayat nga ano kasta. Kamot dyan na, pagisuro kamot lang. Wan, tapno may apply ko mat ati inada ko. Una, congrats Aileen. Inino ta na matungtong palagi ti arapap mo. Agyaman na, Leo. Aywan gayam, kumusta mo tin nga iti ayat nga daton ko ken ka. Kinapudno na. Saan nakaakayat ni Papa para kanya? Anya, Dahil tatipudno. Angam ko namit ni Mama. Asaan ka numat ani Papa ti makiasawa? No di kat siya. ha? Ba nag-apod numat? Saan ka di? Aileen, Kan may sa rebeng nalaang ka no asurutot ti ipit-pitik ti puso. Iso nga oray di nakakayat ni Papa. Ilaban kulat na ti panagayat ko ken ka, Leo. ha? Ay ayatan ka mat, Leo. Agpaiso, Uwan, nagbaling ka matan anapatag kanya. Nga oray na biit laang ti panagamamot na. Panagriknak namin. Kat agbalinak anatalgad iti sidong mo. agyaman na Aileen. Di mo lang mo no kasama ti kinaragsak ko ita. Ikarig adoblyak pa iti aggagat. Iti kasta, mapanagnakak iti amam, ang nagbidot dayto iti panang pagalnakin ka amaki ayan ayat kanya.
Sa dino ti ayan niliyo ba kay? Jakam mo lakay. Basta ti kunana, agkita na kano kin ni Aileen, ta itulod na kano ijay ili. Itulod na ko nam. Wen, agpamanila kano tamapan ijay Cebu. Jakam mo ano itangaal daw ti bagbagana pa nang itulod na wano inton bigat. Agdardaras met ngamin apim manaw. Nay, apay. Anya taramitin na ilin ijay sibaw. Adda kanumat nang i-offer kan kwa na iti scholarship para iti master's degree. Full scholarship kanu dayjay ijay Cebu. Isumat tinaawatak iti imbaga ni Leo itay. No kasta pumanawan na ilin dito'y lugar tayo. Kas lakastan tamapan nga rod mangala iti master's degree na ijay Cebu. Di ket kasanudan ngay iti anak ta. Ay kat damagam tuan ni Leo no anya tinagtulagan dakin ni Aileen. Tauray siya kat jakmet ammo Ramon. Kailiw kang tulakit di, Aileen. Oray siya kat sigurado akailiw kan tumat, Leo. Kaano nga iti panagsublim dito eh? Day tatijak amo. Ngam ikarik nga agsubli ak tumatlaan. Sige. Urayik na urayin ti panagsublim. Laglagi pang kumaakanayon nga addaak lang ito eh. Agur-uray kan ka. Wan, Leo. Urayan nak nga urayan. Aileen. Ay ayatan ka unay-unay, Leo. Ay ayatan kamat unay-unay. Leo, anak ko! Leo! Apay ka tinanang. Adda surat mo, anak ko. Ha? Atoy, nagkapukin ni Aileen. Agyam anak nanang. Ay katlo katamon at abasaem no anya ti ibagbaga ni Aileen iti surat na anak ko. Kasla mas excited kayo pa yung gamiti siyak nanang. Ay, ayun magagaranak met amang amuno kumusta met tanjay nobyam ijay Cebu. Alan, lukatamong tabasaem anak ko. Mabit lang nga rin tabasayag nanang. Kasla na bayag metten ngawan sumangsang patasurat manipod kin na Aileen bakay. Awanan tadamutan Facebook kan Messenger. Ijay dan nga agkin-kin nuntakin ni Leo. Ay kastaya. Wen tanag-upgrade mutan jay anak ta. Isugaya magimatang metten iti touchscreen na cellphone na. Wen, adayumot ngamin amay mayat ti Facebook. Tamakitam ti rupa ti kasarsaritam. Uray adda ijay adayon ni Aileen. Agkit kita dalata babaen iti video call. Saan akas iti surat amabayag asumangpet. Kadaanan nga style. Hindi pailaang tiyempo ni kupong-kupong. Sa bagay, mayat nga agpaiso ti teknolohiya ita. Tamay sa lang apindot kat makapagsarita dan. Makita pa iti rupa. Wen talaga dakulan ti nagbaliwan ti panawon. Adon ti automatic ita. Nabibiitan ti agkaraw, taporo meten makina ti agtrab-trabaho nang runa ijay syudad. Adda ka di parikot mo, anak ko. Ha? Kwa? Nanang. Manungal daw nakasta ka. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti matang mo. Madanagan ak ngarod nanang. Awan mo tin maawat ko nga awag wano chat man lang ko manipod ka ni Aileen. Ay katsikan ati mangawag ijay nubya manak ko. Inaramit ko nalay tananang. Awagak. Ngam saan mo tin na sumungsungpat. Sana kas lady nga isupay amis mo ti umawag kanya. Ultimo text kan chat kat awanan. Agsisin mo't langan kadagiti chat kan missed call ko kinkwana. Ay kat urayom latan ang umawag anak ko. Amangan mo't numakumikum laeng jay nobyam. Sapay ko mga rupta kastang agpaiso nanang.
Sigurado ka si kalangan ti mangi-deliver ka dagiti natangi jay ili anak ko. Di ka nagpakuyog kini Julius. Saanan, tatang? Sana balit na basit lang mo ti may delivery ta. Kabaala akong na jay. Sige nga Rod, agad nad ka iti panagmanihom wan. Wan ka di, tatang. Awan rin ba nga pagdanagan nyo? Tas sigudan anaan nga agmaniho ti anak yo. Wan matkit di O sige, panawan kayo dito eh. Inakon, tap na makasubli ak matla dagos. Sige anak ko, tipawit ko di mo liplipatan. Wan, tatang. Aldaw gayang ti tiyenda ita. Isa nagado ti tao. Ay, tangay nalpas kumatan ngayon deliver na itinatan. Mapana ko nagpalengke. Sa ato matan agawid. Ha? Kaslan ni Aileen da dya. Wan, isong agpaiso. Aileen! Aileen! Ha? Ang damot ubing akadwana. Dajay, timalyaw. Payapayak. Ha? Nagisam lang, santo nagkaway. Aileen! Aileen! Ni, at lalaki adin to. Naging narakop kan naging nagagda. Najayan. Nagkibindan. Kat naglugan day ti kotse. Nakasta. Adang kasawa ni Aileen. Oh. Anak da siguro ti ubing akinibin na itay. Nakitak ni Aileen nanang. Tsak mabalin tiyag bitot. Talagang iso kinakitak iji palingke. Sigurado ka, anak ko? Una nang, sigurado ak. Kabisado ti panagliklikod kan panaggargaraw ni Aileen. Kas di abistida ti suot na idi mo nang aldaw ang nagkita kami. Iso na lang, ta saan na po raw ti kolor ti bestida na anakitak itay. Anya ngay ti kulor ti bestida na anakita mitay, anak ko. Nalapasit nanang. Nukas ta nga Rod, nakiasawan ni Aileen, anak ko. Kasta nga tangagpaiso, nanang. Ba't ka kasta, anak ko? Kasta o ti panangpukaw ko kinkuha na itay. Tinalyaw nak. Ngam imisam lang. Surutag ko ma. Ngam apagkustumot nga dadim ka nga lalaki. Kat nagkuyog da na pimanaw. Nakita ka naglugan da iti may sa akotse. Panagkunag katnaskan laang alipata mo ni Aileen, anak ko. Ana, Naundayan ti 5 atawon a panangururay mo iti panagsublina. Sigurado ak nga dan pamilya na. Isu nga itid mon tinaan-anay away-awayana. Kastamatan kan ka, anak ko. magsakit nanang. Nagsakit. Nang namnama ak lagayam iti awan. Maawatak tirik na manak ko. Ngamkas itinakon-akon, panawanan tapno lipatamon ni Aileen. Sigurado ang naragsakan dayjay iti sidong ti binukil na apamilya, nga isuti ko na manakitam itay. Nanang, Nalabit asaan ada kayo tinaituday nga para iti tungkal maysa. Ngamkit day, patyek amasarakam tumetlaeng ti babae aparaken ka, Leo anak ko. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manan amin. Gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo at channel tayo. Sapay kuma, ta itultuloy yulat ta ti dumngag kadag iti sumarsarunupay at drama tayo.
Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan asilin, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadag iti rinibo-ribo adumdumngag iti drama dito YouTube. Ket tunggal adamangngag ko may drama may papan kadag iti naulpit nga ikit, may palagip met kanyak ti kinaulpit idi ti agsyuman kada kami. Daytoy nga rod ti rason no apay anaawi sakmet ang nagsurat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit. Kalpasan ti sumagmamano atawan nangasawa manan ti amami iti addamet laeng anak na. Ket nagdennada iti sumagmamano atawan. Gapu iti kinarigat ti biag napilitan ti amami amangibati kada kami iti puder ti agsyuman kada kami. Tapno mapan agtrabaho ijay syudad. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nora, bakit? Oh, apay Marino. Kaslaad na patag na ibagaman. Ay ayaban nak ngamin ti kumparek nga da Manila. Dakdakkel ka no ngamin ti sweldo ijay. Kat, anyangay kumaita, Marino. Amang ano mabali na si kapay laan ti makaammo kadag iti duang anak ko. Anya? Si kalaan ngamin ti ammok apangital ka kadakwada. Sana bali, tadadakkel dametten. Saan dametten nga ubing apapaanawa. O sige. Tapno di mo mat ko na. Uray kaskasano, amok mat ti tumulong. Kanmesa, anak mo mat ida. Iso akas may kadwa nga asawam. Kasla anak ko mat ida na. Ay na, agyaman ako na, Nora, bakit? Awan anyaman na Marino. Anyangay nga rod, talaga kas tatibiyag. Inayat ka mat. Iso arumbang nalaang nga rod, nga ayatak mat kita anak mo. Agyaman ka talaga, Nora. Awan anyaman na, di ka agdanag. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Kabayatan ti kaaddam iti adayon, Marino. Itatapim manawan je amayo. Nasken nga aggagat kayo. Ngamit, jak kayat ti sadot akabalay. Wan, Auntie Nora. Jak kayat nga agsenyorita ken agsenyorito kayo. Tulungan da kadagiti matrabaho dito'y balay. Tapno addamit gunggunak ang mga iaywan kada kayo. Agluto, aglaba, ken agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Wan, Auntie. Si Caramel, tulungan ni manang mo kadagiti matrabaho dito'y balay. Wan? Wen, Auntie. Anak, ingkay maturugan. Tapno masapa kayo mat amariing inton bigat. Wan, Auntie. Ay, maturugtan manang silin. Wan, ngapsakbay na. Agkararagtapay nga umuna, ading. Ay, sige manang. Agkidem ako, tagkararag ka. Sige, ading. Anya pa'y kukuin nyo dita aya, Silin, Ramil. Ha? Idapon nyo ti silaw dita kwarto yung. Saan kayo anabuslon tanangina ti kuryente? Wan, Auntie. Sapay mabutengak no awan silaw manang. Irwam mo nga awan silaw. Tapno saan ta maungtan, ading. Kumusta pare Marino? Kumusta ti trabaho? Okay ka kadilaan ditoy? Okay lang mat pare. Maikawak. Ang patcheck ang mairwamak tumadlaan. Una, kasta akmatlaan ididamdamok dito'y syudad, pare. Ang awan pa panan na, no di mairwang kan tumatlaeng. Wan nga rod pare. Ado tijak kabisado a lugar dito'y Manila. Iso medyo marigata nak amang i-deliver kadagiti parcel. Talaga kasta pare. Sana bale, tadamat Google Map. Wan nga rod pare. Mairwang kan tumatlaeng pare. Adayo amay mayat ngamin ditoy. Tamalaksid ang nalaklakan ti trabaho. Nangingina pa iti sweldo. Gusto ka pare. Katagyaman akmanan.
Dakkel at tulong daytoy para kadagiti anak ko. Awan anyaman na pare. Maliit na bagay. Hello, bakit? Oh, hello, Marino. Nakaawag ka man? Wen, kailiw kayo nga minan. Kumusta kayon? Kumusta na kitubing? Ay na, awan rumbang apagdanagam. At da itinasaya at akasasaad dagiti anak mo, Marino. Agyaman ak bakit? Ano sampay laang dagiti anak ko, Wen? Wen ka di. Kan, nagsweldo ka ka din? Wen, iso nga imawagak ta ipauit ko ti sweldok. Sige nga Rodan, tani. Ado ka no ti project da anas kan abayadan da iti pagadanan. O sige, sa anak pa nga mi na makaawid. Tamakumikom kami dito'y pwesto. Inaldaw nga ado ti sumangpata parcel. Iso asikapay lang ko mati makaamo dito balay, Wen? Wen ko naklang nga Rodan. Di ka madanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Agyaman ak bakit? O sige, ipauit mo nga Rodan ti kwarta. Tapno maitod kumatan kadagiti anak mo. Wen, bakit? Inkamin, Auntie Nora. Masapa kayo nga agawid inton malam. Taado ti agururay ang matrabaho dito balay. Naawatan nyo, ha? Wen, Auntie. Anya pailaan nga rin timulmulagatan nyo. Ing kayon ang. Jay balon mingay, Auntie. Anya balon adakda ka matam silin. Kat no ing sa ganaan kayo matin iti kaninyo inton aldaw. Ti kwartami, ti kayat ko asawan, Auntie. Ha? Ay, ko. Awan ti kwarta. Maalaala, mapan kayo kit din tadi kay maladaw. Uray jay ko malaang pagplete mi asumrek ti ited mo, Auntie. Sana balinton inton malam, tauray magmag na kaminton nga agawid. Awan nga rod kwarta. Di mat nagpawit ni tatang idikal man iti allowance mi, Auntie. Ay. Di nakman surwan si Kasilin. Nukunak nga awan. Awan, nawatam. Auntie? Ala, sumrek kayon. Di dak disturbon. Ramil, bagkataman gitang kiti paglutuan. Pairuan mo. Wen, ante. Silin, dalusam ti ayan ti tangke. Tani, nagrugit mat gayam. Agdalos kayo matlaangan dito kusina. Sayon to isaruno dagiti kwarto. Punasan nyo amin atawa. Wen, Auntie? Ala, agawaan nyo ti agdalos. Taagluto kayo pa'y inton madamdama. Wen, Auntie? Oh, anya pa'y laang timulmulagatam di taramil. Irwar mon at itangke ti gasol. Ha? Wen, ante. Agawaam, tatulungam ni manang mo ditoy. Wen, ante. Numalpas yung amin dagiti ipapaaramid ko. Mapan kayon to ijay balay ni Nana Suling. Taalain nyo ti inorder ko asaba. An-anuan nyo ti saba, Auntie? Aramidak abananak yo. Ta isursur yung ilako inton bigat. Ito'y tibayad ko iti parcel nga in-deliver mo, iho. Agyaman ak, madam. Mabitlaan, tasuklian kayo. Saan iho? Kukwa mo ti sukli. Ha? Kukwa mo ti sukli ko na. Sigurado kayo, ma'am? Uwan ko lang arutean. Ay na, agyaman ak unay, madam. Awan na nyaman na. Sige ha. Ops! Apa yun, madam? Maulaw. Aglikos di panakitak. Tulungan na pangasim. Anya pa'y laang ngay ti aramidin nyo silin. Ingkay isursurun at inlutok abananak yo. Wen, Auntie? Ang mabalin ka di nga ayaban mi ni Janine tapnada kadwami? Ay saan? Paglakon nyo kit din ti anak ko. Ha? Da kayo laang nga agkabsat ti mapan aglako. Ha? Anyan tulaangan nga iti ko na endag iti tao ang makakita iti anak ko nga agisursur-sur iti bananak yo. Kababain. Auntie Nora? Ala-ala, ayabam kit din ni Ramil. Tamapan kayon. Di mo iramraman ti anak ko.
Tasaan ang may bagay kan kuana ti aglako iti kasta. Nawatam. Uwan, auntie. Kumusta tirik nayo, Madam Dolores? Okay kayo ka din? Wan, iho. Banog ko lang siguro dayjay. Katagyaman na kiti panang tulong mo kanya. Marino, iho. Awan anyaman na, Madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Kas makita mat, may saakla ang anano mo at tao. Nana ko namlatan kanyak. Wano ante no iso. Ha? Alaam ko maday to eh. Ay, saanin, Madam? Ante ko na, saan ang madam? Ha? Saanan, Auntie Dolores? Alakit din, amok akasapulam na ito eh. Tangdan mo anang tulong kanyak. Alaam mon marino. Sa anak mata dumawdawat iti bayad ti panang tulong ko kada kayo, Auntie. Kan may sa, basit laang matabanag dayjay. Okay, tangay di mo mat kayat nga awatan ti itid ko. Kayat mo ka ditag pa ay kanya kas driver. Di kagda nagtasweltuan ka. Isulaang ang ti itid ko kas gongkonam. Ha? Di kagdanag, tasaan mat ang maapektaran ti trabaho. Isulaang ngamin ti amok awagas, tapno makasubalit kan ka, Marino. Hello? Kasarita ko madagiti ubing, Nora. Ay, kwa, nakaturog dan Marino. Ne, nagsapadan na naturog, bakit? Wan, talaga masapsapa damat maturog lakay. Kasta ka di? Kahit, kumusta damatan nga eh? Saan da ka di madla nga papaanawakan ka? Ay, gagangay day takadagiti uping. At dalat tamad ka nito, anawulwul na, lakay. Ay na, ano sampay lang ida bakit? Imbes amay may salaang ti awir mo, na inayon pa'y dagiti duwang anak ko. Uwin ka di, saan ang problema day ta? Okay lang mat kanyak, lakay. Kas nakunakon, anak mo ida. Inayat ka mat. Iso akas may kadwang asawam, obligasyon ko mat idan. O, kasano ngay lakay, kaano ka manin nga agpauit. Inton umay alawas pa'y lang ti sweldok bakit? Kasta aya, apay no kasaritam ti amom. Tano mabalin, mga advance ka pa'y lang iti sweldo. Tani, awanan igatang ko iti masapsapol lagi ti anak mo. Adumat nga min ti bagbagada agatangan da. Ne, pakikita man bakit? Amahan kit dimot no tila pag-usarandan iti kwarta. Saan? Project da kano kun uniform da. Masapul amanayunan ti uniform da, tani. Kanayon nga agtudo, kat saan amamagaan adagos dagiti linabaan. Sige nga rod bakit? Ipadas ko akasarita ti boss ko. O sige, taado pa'y ti aramidat. Ag-text kan tulatan, inton ipauit mon ti kwarta, Marino. Bye! Bye, bakit? Ne. Makadlawa ko na. Tunggal awagak ti asawak. Kwarta ti bagpagana. Kan apay ngay ajak met pulos makasarita dagiti anak ko. Wah, Diyos ko. Sigala ko man ti makaamo ka dagiti anak ko. Tarabayam ko maida. Ilisim ida iti anyaman a pagpagkatanda. Di mo ko mabaybayan dagiti anak ko, Apo. Selin! Apay ka di, Auntie Nora. Apay tarupang! Anay ko, Auntie! Anay! Di man kunak nga agluto kayo? Tapno day talaangan mangan ti aramidak apaman asumang patak? Kalkalpas ko lang kami na naglaba, Auntie. Agrason ko pa'y laang! Basta na, Auntie! Sakit ti kadalyo! Anay! Naabahak lang arudan iti sukal. Awan pa'y masang petak amakan! Alala! Ingka agluton! Darasam! Awan, Auntie!
Kalubusan nakakanunibos nga agawid, Marino. Hanggang urayon pa'y asumangpot timang ekstrakan ka. Wen pare, katagyaman akmanan. Kailiw kong aminan na talaga dagiti anak ko. Awanan yaman na pare. At damot anak ko, iso ang maawatak tiriknam. Basta awagan na kadagos into nagsubli ka, tapno amok ti ibagbagak kan ni boss. Wen pare, di ka madanagan. Tagsubli ak madla adagos. Ay, huwag gayam. Aha. Alam da ito'y. Ha? Ne, apay day ta kwarta pare. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti pasalubong mo kadagiti anak mo, pare. Ah, ay, kuha, saanin pare? Alamon, pare Marino. Basit lang day ta agatad. Agyaman ang unay pare. Talaga anak kasingsingpet ka. Awanan yaman na pare. Apay, itam lang ayang mo, anasing peta. Ha? Sigud matkit di pare. Ala, pakumusta ang tumatan dagiti anak mo. Nang runa ka ni Ramil. Wen pare, makadanon dayta iti inaanak mo. No kasta, agawid ka ijay lugaryo, Marino. Wen anti, iso nga umayak agpakada-kada kayo. Ta sa anak pa ilang nga sumrek iti sumagmamanong aldaw. Mapan ko pa'y iliwan dagiti anak ko. Anya nga tano alaamon dagiti anak mo ditoy. Ha? Ito nagsubli ka. Ikuyog mo idan, taag naad kayon dito'y balay. Ay, sana mabalin anti. Nakababain mo't kada kayo. Kan may sa. Agad adal da ije probinsya. Sana problema day Marino. Tulungan ka amang paadal kadakwada. Itugot mo idan ditoy, agraman ti asawam. Anya. Basta agawid ka, katinton agsubli ka. Ikuyog mo ni ida. Kasi matdagiti anak mo amay sinakan ka. Talaga anatangkan ti ulo yung ubing. Di mat kunak nga aglangan kayo itangal daw. Naaglaba kayo! Gusto nanti, di yung bautan ni manang ko. May sakamata! Anay ko, ante. Anay. Kuna tupay kat nga adang matingal arabidum kada kiti anak ko, Nora. Tatay. Jak laing pagrup amay turod mo gayam nga ulpitan dagiti anak ko. Ay, kwa. Pasensya ka lakay. Ang pinasensya talangin, Nora. Nga masapul asong batam itilintad ti inaramid mo. Intalag ko kan kadagiti anak ko. Nung sikamat gayam ti mangulpit kadakwada. Marino. Ladingita ka. Nga manipod ita. Putdentang ti relasyon ta. Anya, saan Marino? Di ka kumamat mangrabak iti kasta. Denggam kumapay mat ati palawag ko. Pangasim. Ay ayatin ko. Huston, Nora! Yakon kaya't amang ngaganpay dagiti bagam. Alaam aminen abad badoyo. Tapumanaw kayon iti anak mo dito'y balay ko. Ay, kung pakawanin na ka din, Marino. Sorry, iti inaramid ko. Ikarit nga balbaliw ako na. Saan da kami kumamat apapanauan? Pangasim, Marino. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan aluwi manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana.
Dear Miss F, iti agdama kat addaak dito'y balasiw taaw. Ngam din istoryahan ita kat tinagbalin apadas ko iti addaak pay dita Pilipinas. Adu kami nga agkakabsat, iso nga idiin baga ti ulitag ko at agibyan nap, pinalubusan dakmat dagiti dadakkal ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawon akon iti 15. Kastoy man dagiti pasama. Tanday ta, nabalsin ko amin ng dagiti kinayok. Umanay mat siguro dahito yun na pagsungrod may iti sumagmamanong aldaw. Ibilag ko pa'y. Isalansan ko, tapno mamagaan na naimbag. Kasta unay adagaan na. Ay, nagpulot nga minan ti panawan. Ay, nabannoga ka nagbalsig ah. Ay, mabisinak tayo din. Tinasayaat, mapanak di kusina. Mapanak bang kita iti mabalin ko kanan. Hoy, Louie! Ha? Uncle Donato? Abay nga tugtugaw ka dita, ha? Abay, nalpas mo ka din di paparamid ko kan ka? Oo, Uncle. Nabannoga ka nagbalsig. Iso nga agin inanaak. Sino tinagkunakan ka nga ginana ka, ha? Uncle? Maban ka ijay talon, tain ka ituloy ijay araradwak. Oo, Uncle. Agawa ang tagunay! Di ka ginad-ginad, tamaan makaraman ka manan kanya. Oo, Uncle. Di ka agaw-awid aging gaadi mo malpas na jay. Naawatam! Uwan, Uncle Donato. Hey! Hey! Anyatan ti oras. Ay, no sa anak nga bidlot. Amangan no alas 3 iti malam. Ay, marik naktibisin ko ah. Diyak na ninangal daw. Ho! Ho! Ay, mapan ko man kitaan. Luad na naloom abunga ti papaya. Tay sulangan ti kanak. Diyak pa'y ngamin nalpas ti aradwag. Sigurado nga ang tanak manan ni Uncle Donato. No agawid ak adyak pa'y nalpas ti paparamid na. Ituloy kong to madamdama ti agarado. Mangkita pa iti konforme ang mabalin ko nga ipaunag. Tapno at pamigsak nga agarado. Ne, unay mat daytan apan nangan mo, Louie. Inayadam mat ang ibusam samot amin nga inapoy kan si daanan. Ibatsyamot ni Uncle mo ah. Oo, nante. Pasensya kayon. Mabisinak nga minunay. Tas anak anangal daw. Wan ngam inayadam ata di kakat maltutan. Kan ipakpakauna ko na, Louie. Gawat ita. Iso ang masapol nga agtipid na yo. Tani, narigat tibiyang. Basitum laang ti kanam. Nawata. Uwan, Antinida. Kastam kadilatan Donato. Tunggal sumangpot ka, nabartag ka. Tumal na ka man, Nilda. Di nagpakibibiyangan ta saan ka matapakibibiyangan. Naawatan? Kasano adi ka pakibiyangan? Kitday tamot lang agin inom iti arak tar aramidam. Nagrigat lang arudan tibiyag, ngam karkarwang pailaan. Di nakman sitar-sitaran akasta. Tasaan mo da sikat mamang tadi di pagininom ko. Oo, laklakayan kan, ngam di ka paila agbalbaliw. Oh. Imbag lakit din tawan anak ta. Tanuad da, ang mga nunataydan itibisin, gapo iti kina irresponsablem nga ama. Tumal na ka man kunak na. Kaya't mo tatap
Pisan ka, ha? Di ta ka manlangan. Louie! Louie! Apa ya, Uncle? Umay ka man dito eh! Uwan, Uncle. Darasan! Apa ka di, Uncle Donato? Ala, masaya na. Aging makaturo ka. Uwan, Uncle. Lalay ngam di mong masahe kanya. Tapno makaturo ka. Nawatan! Uwan, Uncle. Louie! Louie! Umaya ko, Uncle. Papanamaya! Ko, Uncle. Napanak nagbayabas. Mabisinak ngamin. Ay naman naktak na itabayabas. Day takid din diing ka into na rin. Imbes at itrabahom. Agkirkiraos ngamin ang tiyan ko, Uncle. Sa anak mo't ngamin anamigat. Kapilaan ti impaw nagkuitay. At dayan ng mikat ka na tayo. Katawan mo. Agpapada tayo akapila ang tiimpaw na. Uncle. Ala! Ingkakat ituloy yung tiyan aramidam. Tap numalpas. Louie, Uncle. ingka makikumboy. Tasya ko di mang ituloy dar aramidam ikitalon. Sa dino, Uncle. Agburas ka no da pare duming itimula da pipino. Agbirbiro kiti tangdanan ng agbunag. Iso amapan ka. Uwan, Uncle. Mano kanungay ti kumboy. Ay na, saan mo natawagan? Basta mapan ka. Agyaman ak tay may kaluwi. Intun maminsan tumanen, wen. Ala, mabalin mo ti agawin, baro. Saan nyo pa'y mat nga intad ti kumboy ko, Uncle Doming? Ha? Ne, apay. Saan nga imbaga ni Uncle mo ayakan ka, baro? Tiyan niya, Uncle. Adda nga utang na kanyak. Kat isuting karom, babaan iti panagkumboy mo. Ay, kastaya. Hindi namat ngamin imbaga, Uncle. Naglukon day dyan ang uncle mo. Ato'y barok. Alam day to'y, tapno at damat kwartam. Saan ang uncle? Nakababain mat. Alakit din, awatamon. Aywan, adda ka di aramida mintun bigat. Amangan no kayat mo ti kumuyog amapan ijay ili. I-deliver ko dagiti imbunag tayo apipino. Sige, uncle. Sige. Angam ni, agpakada kapay akad angkal kanantim, wan. Iti kasta, saan da kan tungaungtan? Wan, Uncle Doming. Palubusa mo na kay. Sigurado nga ikan ni Doming ititangdan na dayt na. Tagpakpakuyog kat nga rod amapan ag-deliver. Anyat ko na nayakan ka, Louie. Tangdanan na kakanaw? Jack amo, Uncle. Basta ko na nalaang mat, ako yugak nga ag-deliver. Oo, sige. Sumurot ka. Ngam ibagam ta ikan na kay ti kwartam. Bayadan na titaktak mo. Tani, adupay ko mati aramida mi jay talon. Mabainak mat, Uncle. Mali. Bayam, tasyak to ti mangibagakin ni pare Doming. Apay no ibati munti barito akadwa manong Doming. Ay kat, no kayat nalakit di ka bagis. Mayat ka nga agbati ditoy, Louie. Kuha, Uncle. Awan nga min kadkadwak dito'y balay, barok. Imbagla nga ibabaon ka no kwa. Tangdanan ka mat no bilang takayat mo ti agyan kanyak. Kuha? Amangan no saan akayat da uncle ko? Kasta ka di? Unante. Bayam, taibagak to kan ni pare Donato. Siyak ti makaamo amang ipalawag kan kuha na. Sige man nga rod, Uncle. Isudamat lang amin ti pampanunutat. Tano siyak lang, kayat ko. Tani, nagrigat ti trabaho kijay. Kasano manong, slikan to lang arudan ti makisarita iti ulitag ni Louie. Wen, kabagis. Agbati pa'y lang arod ni Louie ditoy. Tamapan ko ipakada kada pare Donato. Ang amno saan da kayat, umay kan tumot lang sukunen.
Sige, Uncle. Katagyaman nak. Louie Barok, Auntie Mirna. kauawag ni Manong Doming. Anyangay ti kunana, Auntie. Pinalubusan da ka kanungag na ed dito'y balay. Kasta ka di, Auntie. Nasaya at matngarod no kasta. Agyaman akno kayat mo ti agna ed dito'y balay, Barok. Una, Auntie. Kayat kun ditoy. Tanagrigat ti trabaho ki J.N. da Uncle Donato. Kanayo nakpay ang mabisbisinan. Nagrigat ngamin ti biyag ijay, Auntie. Sa dino aya ti ayan dagiti dadakkel mo, Barok. At dada ijay lugar mi, Auntie. Ado kami ngamin ngagkakabsat. Isu nga impatagibidak iti kabsat mutlaan ni tatang ko. Ah, kastagayam? Unanti. Ngam, nauyong da Uncle Donato kanyak. Basit la ang abidot ko. Bugkawan dak adagos. Kumabil pa ni Uncle Donato. Isu akayat ko na talaga ti pumanaw ijay. Nalpas ka din iti high school? Unanti. Kagrad-gradwar ko lang hindi na panatawan. Dandanidid akong pagtuluyan iti high school. Tawan kano aramatag. Angam impilit ko. Isungainan anusak tinagdisdis kitar iti balunak iti eskwelaan mi. Kayat mo ka di agtuloy nga agadal? Launay, Auntie. Angam, agurnungak pay. Sige, siya kung ti makaamoy ti panagadal mo, Barok. Agpaiso, Auntie Mirna. Wen, kunak lang arudan. Pagtuluyan ka nga agadal, Louie. Simuro ta kini pare Duming. Tao may ko alaan ti sweldo, Louie. Ha? Ayan nga ti sweldo. Itad mo aming kanyak. Ay, kuha, Uncle. Sanak nga agsusweldo. Oh, imposible ah. Sana talaga, Uncle. Ngamin, pagad-adalan nak ni Auntie Mirna. Aniya. Day tatipod no, Uncle. Ay, sana mabalin dita. Agtarab-trabaho ka dito eh. Ngam saan ka kidin ngagsusweldo? Sa dino tayo ang tikabsat ni Pari Doming. Kaya't ko ang makasarita. Naimbag nga oras mo, Kabsat. Oh, Ada ka di parikot? Auntie, Louie Barok, panawan na kami pailaan dito, Iwan. sige, Auntie. Anya ka di itayan ti ko na mga ibagam? Apaya kayat na ka makasarita? Ay ko. Kanakak ni Louie, madam. Pudno aya, saan nyo asusweldo ang tika na ka? Wan, ada nga min saritaan mi ka ni Louie, Kabsat. Tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay, nga oray saan ko asweldoan. Ngam, pagtuluyag nga giskwela. Ne, habi ngay, awan mo tikas ta saritaan mi kini Pari Doming. Iso a pinalubusak ti ka nakak nagtrabaho kada kayo, madam. Ti amok kat susweldo nyo. Iso ngay manugot ah. Kabsat, saan pa nakibiyang? Angam saan anasaya at tikas ta nga aramidan niyo no bilang. Agasam man, tapagtrabahuan niyo ni Louie. Kalpasan na, da kayo ti mangala iti sweldo na? Di mo pakibiyangan no niya ti kayat kong aramidan iti ka nakak. Nawatan? Tangay kaslamat gayam. Iyawid ko lang ang ti ka nakak. Sayang lang ti bambanog na ngagtrab-trabaho ka. No di mo matgayam sweldoan. Awan mat problema iti dayta, Kabsat. Palubusak ni Louie. No lakit di takayat na ti sumurot kan ka. Agam no saan, sapay kuma tadi mo pilitan. Louie! Louie! Lukatam na di ko nakne. Saan ko maanat ang katiulong? Maysa! Di nakpagpungtutin. Kaya't mun samot ang makaraman kanya ka? Panagkunak ka talaga di na kayat ti sumurot kan ka, Kabsat. Ay sana mabalin, madam. Nasken nga iyawid ko ti ka nakak. Louie! Lukatam diri daw! Louie! Atoy, ikan kay ti pakitsandam kan pagpletem nga agawid. Di mo mabalin apilitan ti kaanakam no talaga di na kayat ti sumurot kan ka. Agyaman ak, madam. Umanay ka di daytan?
Uwan, madam. Sobra pa ya. Ay, sige. Agahoy dak na roday. Kasanulo Anya nga iti plano ita, tanakalpas ka iti panagadal mo. Agsapulak adagos iti pagtrabahuak, anti. Adakan ka na ita, Barok. Un, anti. Numabalin ngamin. Katjak kayat nga adda masayang nga oras ko. Kan may sa. Kayat kun asubadan ti kinasaya at yung kanyak. Pakaragsakak ti tumulong, Barok. Kat sa anak nga agur-uray iti bayad ti anyaman anaarami nakitipada ka tao. Nakasaysaya at kayo at talaga kanyak, anti Mirna. Tanasaya at kamat kanyak. Nasingpat, nagagat, kan mapagtalkan ka. Isu nga imbilang kan, kas pudpudno nga anak ko. Kasta akmat kada kayo, anti. Imbilang kayo umatan, kas pudpudno nga inak. Kat agyaman ak unay. Gapo iti kinaimbagyo kanyak. Manu atawon mat adyak nagaw-awid ditoy, Uncle Doming. Pimintas mat gaya man ti kalsada. Saan na nakaslay di Araf Road? Ewan, baraw. Ado pa yun ati babalay. Imadun ti umili ditoy. Ado ti dayaw. Kumusta mat nga tanda, Uncle Donato kan Antinida? Ay, nadamag ko ngagsaksakit ni Pari Donato. Ang amjak pa'y piman na panpinaspasyar. Nalabit aga po iti kinalaing na nga uminom iti arak. Isu ngagsakitan. Ay katan niya pa'y nga ay. Isu nga talaga. Artak mat nga may di ulitag mo. Ay kayat mo kaday. Tadumagas tayo jay balay da. Sakbay nga agawid tayo jay balay. Sige, Uncle. Kumusta kayo, nanti? Luwi, anak. Si kakadinday ta. Ay na nagtaar ka batan balong. Kan limok magka. Sakto lang, matanti. Ni Uncle Donato nga sa dino ti ayan na. Ay na nabayagan ana idalit ni uncle mo. Nakong. Aday ti silid mi anak kaita. Saan unay ang makakuti-kuti, tanasakit ti tiyan na. Anya? Ni, apay? Agan ano ni Uncle, ante? Ay, nalipata kung di imbaga ti doktor asakit na. Basta complicated. Sino di ka sarsarita bagay? At nagadisimbang bisita. Anay ko! Anay! Nangagnan ti boses mo. O may kanak kong mapantay iti ayan na. Ala, di kayo nagsangit, Uncle. Agsao ka alakay. Adda ka di kayat mo nga ibagakin ni Louie. Uncle. Amo kakasta unay aragsak na anak kakitakan ka. Kan amok latahan nga agbababawi gapo iti kinaulpit na itikan ka. Ante. Pakawanan da kami kuma. No nagbalin kami anaulpit itikan ka, Barok. Ala, saan kayo ngagsangit, ante? Di kayo agdanag, saan kayo abaybayan? Nakasagana aklat ta tumulong kada kayo. Tsak lang amin malapdan ti agsangit. Nagruna no malagip ko ti kinaulpit medikan ka. Itatamaysakan a professional. Saan ka lata nagbalbaliw? Saan ka nang lipat? Nakasingsingpat ka lata. Hello, anak ko. Nagbalin kayo mat aparte ti biyag ko, ante.
Awan sa bali amang tulong kada kayo. Saan asyak? Aginggat kabalag. Tulungan kayo lagta. Kastamon kada kiti kakabsat kan dadakal ko. Agyaman kami unay kan kaluwi. Katsapay kumataado pa'y abendisyon, di pa iti Diyos kan ka, baro. Ang iyaman kami unay. Kanakan. Ang iyaman kami. Iti kinasayaan mo kada kami. Nga uray nagbalin kami anaulpit. Itikan ka. Maragsakan amak kita iti paligim. Sapay ko ma. Mapakawan na kami kini atin. Nangruna-unay kanyak. Nabayagan ang napakawan kayo, Uncle. Kadmaysa, iti kaano man, sa anak ang nangimula iti sakit tinakam kada kayo kani Antinida. Linipat kong dagijay, Uncle. Louie. Naragsak akon. Amang isubli iti bukod ko. Ngamin. Nakapagkindaw. Kan napakawan ng betel. Kanakan. Di kay agsawi ti kasta, Uncle. Agpaimbag kayong kitdi. Addaas iti Diyos, Uncle. Saan kayo kuma amaawanan iti namnama? Kalpasan ti sumagmamano abulan, natay matlaeng ni Uncle Donato. Saan daan na paraburan iti anak. Isu nga ita, agmay sameten ni Antinida ijay balayda. Ngamkit di, pasaray pasyaran met dagiti kakabsat ko. Ita, addaak dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho para iti pamilyak. Pagad adalak dagiti kakabsat ko. Kat adda pay dua atol tulungan matlaeng ni Auntie Mirna. Isumet ti katkadwa na ita ijay balay na. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Louie. Ken ka pagayam, Louie. No nasayaat ka iti padam a tao, sigurado abindisyonan nakamet ti Apo. Ngem no naulpit ken natangsit ka, agbalin kanto a nakakaasi iti udina. Alakastan pagayam, Louie. Ket agyaman unay iti ingka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Sapay kuma, tagbalin nga adal daytoy kadagiti papagayam tayo adumdumngag. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo at channel tayo. Aging gamanen iti sumaruno nga upload me. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.